rongarak ronghang rongbong along richopen lindok bangkethom aphan hemrit kikim ponasonsi karbiang automas council pen sinot media tuma phanta misen aboha longpong Racharia chatai songangbong armu kachesan siroelam bangke ronghang rongbong pen thangnaralam thi sita chini dunde bonta pinpo tumaphan kanghon kelang vera bangphu CM Dr. Tuliram ronghang phana bangke thedu churore un ebinong labang solam the arnam pharo tum chot kalisi longri krehini longpat krehinian parta nihang nirep angkang piara tumta ronghang rongbong aphan CM akihai ronghang sanghu ke paching thodam asona sona bangke kurwang thu pajer ponangji binong Kidam talam si ronghang ani pen sarmen ronghang lindok pu ki khipon arni ahut rongarak ronghang rongbong along tharve jang phongar vosi klo hup anpin lanchot kali hala bangso ovia kai hut kidu ki thak adimanta kimarata na pen kichu kijuna varsai aphan anta pinanga kisungdo hala bangso por hut ilituma khe jutang kirin ki pangcho ve katuma matsi chorani oma baha jiro yalong pinpo tum sok sang cho hangdam nang set anpin Lapusona ki songa por bang bompen karbia kheri chophan hemrit kikimpi dam cheng pilote abarim AMP Jayanta rongpi alanglita inudlo Lindok bang pia boha kikim kirang pon anparta botol ki kura boha kikim kirang pon asai pendanglok ningkan sek penepong arnam kitipu apora hut langteng kiteng pi hehui MP local area development tangkapen kimdamlo Pudam det pulote kaching thura tovar alangi helo tovar kang pudam chenglo donatum laso pen aphi kalitang ramsing ronghang lindok puarni pen adum thu ephong eson ki paching thura mo karbinglong thomas council along CM anghoi non ki khibom abang thu ki hai Dr. Tuliram ronghang alangli ki paching thuradam pangcheng pon thulo phongnia batai alangli ka humri da mangbong ki paching thurji abaha pinang son alangli kachechak dolo Laso teng pen piniarni ledam loma lele mapura batai ke thoma phong kipleng kachi humri dam thua hut me thang thur plut pen chibir ta dam lo bangso kachi humri dam ik thuar ni lake surihini ra inkora ke thoma ningkan mati jong chiklo ni phai si arani henlo la bangso ka humri dam hut arnam pharo pen CM aphan ki pachini dun ateng pulote esonta kichunche ave ake hai pusi thak dunlo lanchot kalisi ronghang rongbong rongara r2 pli Kachilenga tovar misen pen silam ponthu popusi chichak tikanglo R2 pli alindok po tu misena boha kilong sonsi senod mijelang nitum aphanta puthot kimpipong achiklo baino tangka puthot kapibat ponthu je phan executive committee along chingwaisi non giwangjia budget session along thapon po lanchot kali arna masai ke pachun ponjia phan ningkan sialong sikalak kep atangka karbiang thomas council hin pen thik ponpo Lasong bong ronghang rongbong adon ria phan mesen pen kikim kirang pi dengpo lason si lahe hui ason phong thom aphong alangli kahumri damahut kache chakpon thek aputha nona kar bire cho longsing ronghang pen CM ronghang sanghu aphan kachuro lam thi pajir pon dak ronghang rongrak hitum kar binglong thomas council thomas CM sing hon nai la penalang dang lok em le bang thom MSc EM atum ketuan nindang rongrak ricu atum molong nang kahumri na pakai tumta isi apor kimu beli pudam kosan melo lapen itum dang mirundam tai tum malang pan parjidun lo itum dak seron biji ahem pendang lo lapen itum dak rongcor tu aterang lahai puthak ta alangli amatamu cicak tang lo nasi lason abang pu Apan kai tum churu rutiu de nasi non ke bang jilang anta alang li lahai kicak tekang asayamu ke pisun pu pusi tumta anam haru ahin ta News report Rongbong Terang Karbiang Long Live